San Mateo capítulo 16. Fariseo ha saduceo kuéra oho Jesús rendápe, ha omoñuha hag̃ua chupe, ojerure chupe ojapo hag̃ua mba'e hechapyrãva. Péichano ha'e ohechaukáta tupã ombouhague chupe. Jesús katu he'i chupekuéra: Kuarahy oikévo peje, araporãtahína. Pehecháramo arapytambaha, ha ko'ẽvo katu peje aravaítahína. Araningo ijaraipa ha pytamba. Péningo peikuaa mba'épa ojehúta árare pemañáro. Mba'eichárupípiko ndapeikuaái mba'épa he'ise umi mba'e ko'ág̃a ojehúva. Tekove ahẽ ko'ág̃aguánte. Tupáre ojerovia'ỹva. Ojerure ohecha hag̃ua mba'e hechapyráva. Ndojehechaukamo'ãi peẽme mba'eveisagua mba'e hechapyráva. Tupa ohechaukáta peẽme maranduhára Jonás rehe ojapohaguáicha. Upépe oheja chupekuéra ha oho. Hemimbo'ekuéra og̃uahẽvo pe yguasu mboypýri. Ohechakuaa hikuái hesaraihague ogueraha hag̃ua ho'uvarã. Ha Jesús he'i chupekuéra: Peñeñangarekóke umi fariseo ha saduceokuéra pa mbovuha rovamokõigui. Hemimbo'ekuéra katu he'i ojupe: Upévaniko he'i ndajarúigui pam. Ha Jesús oikuaa mba'épa he'i hikuái ha pévare he'i chupekuéra: Mba'érepiko peñe'ẽiterei ndaperekoiha pan. Pejerovia'ietépa cherehe. Ne'írã pehechakuaa ajépa. Napenemandu'áinga'upiko amboja'ohague 5 pan 5.000 kuimba'épe ha mbovy ajaka pembyatý hembyrégui. Napenemandu'áinga'upiko amboja'ohague umi 7 pan umi 4.000 kuimba'épe ha mbovy ajakápa pembyatý hembyrégui. Ndapehechakuáira'e nañe'ẽihague peẽme pan rehe. Ha'esékuri peẽme peñeñangareko hag̃ua umi mba'e fariseo ha saduceokuéra ombo'évagui. Upépe ae ohechakuaa hikuái Jesús nde'írihague chupekuéra oñeñangareko hag̃ua pan mbovuhágui. Pehe'iseva'ekue chupekuéra niko oñeñangareko hag̃ua umi mba'e fariseo ha saduceokuéra oporombo'évagui. Jesús oho táva Cesarea Filipope ha upépe oĩ aja oporandu hemimbo'ekuérape: Mavaháche yvypóraicha ajuvakuépiko he'i opavave. Ha'ekuéra he'i chupe: Oĩ he'ívandeha Juan Bautista, oĩ he'ívandeha Elías, ha oime katu he'ívandeha Jeremías térã ambue maranduhára. Jesús oporandu chupekuéra: Ha peẽpiko mba'épeje mávapache. Ha Simón Pedro he'i chupe: Ndeha'ehínape Mesías, tupa rembiporavo ha tupa oikove vara'y. Jesús he'i chupe: Pevy'aitétapa nde Simón Juan ra'y. Avave rupi ndereikuaa kóva, che ru yvágape oĩva oikuaaka ndéve. Che ha'e ndéve nde ha'eha Pedro. Kóvako ita'ári amopu'ãta che iglesia ha mba'eve ivaíva ndaipu'akamo'ãi hese. Ame'ẽta ndéve ñesãmbyhy yvágagui ouva roképe aha. Ha opa mba'e reñapytĩva ko yvy'ári oñeñapytĩtavei yvágape. Ha opa mba'e rejoráva ko yvy'ári ojejorátavéi yvágape. Upéi Jesús heta he'i hemimbo'ekuérape ani hag̃ua omombe'u avavépe ha'eha pe Mesías tupã rembiporavo. Upe ára guive Jesucristo oñepyrũ he'i hemimbo'ekuérape ha'e ohova'erãha Jerusalémpe. Ha upépe myakahãrakuéra, pa'iruvichakuéra ha umi Moisés rembiapoukapy mbo'eha heta ombohasa asýtaha chupe. He'i chupekuéra ha'e ojejukataha ha oikovejeytaha mbohapy ára rire. Upépe Pedro ogueraha chupe ha eñuhãme ha he'i chupe anive hag̃ua péicha oñe'ẽ. He'i chupe: Mba'eichave rochejára, tupa ndaikatúi oheja ojehu ndéve péicha. Jesús katu ojere ha he'i Pedrope: Ejei chehegui Satanás. Nde cherapejokoséreina. Ndéningo yvypóraicha reñandu ko'ã mba'e ndaha'éi tupáicha. Upéi Jesús he'i hemimbo'ekuérape: Oiméramo chemoirũséva toñembyasarãi ijegui. Tohupi kurusúi japére ha tachemoirũ. Pehekovére hakate'ỹva omanóta. Pe omanóva cherehehápe katu oikovéta. Mba'épa oguenohéne yvypóra oguerekopárõ opaite mba'e ipópe ha ojehundíramo ha'e. Mba'eve. Mba'épa ikatúne yvypóra ome'ẽ
oikove jevy hag̃ua. Mba'eve. Che yvypóraisa ajuva'ekue ajujevývo ajúta cheru reko mimbípa reheve ha hemimbo'ykuéra reheve. Ha upévo Tupã omyengoviáta peteĩ teíme hembiapokue ojerureháicha. Añetehápe ha'e peẽme. Ko'ápe oĩva apytépe oĩ nomanomo'ãiva.